Pomaže Bog, braće i sestre. Danas se praznuje sveti velikomučenik Pantelejmon i u današnjem videu želim da pričam o njegovom žitiju. Ovaj slavni među mučenicima stradalac Hristov rodio se u gradu Nikomidiji od visokorodnog i bogatog oca Evstorgija i od matere Evole. Po vjeri otac mu biješe mnogobožac, vatrno odan idolopoklonstvu, a mati hrišćanka, naučena svetoj vjeri od praroditelja i ona usredno služeše Hristu. I tako, sjedinjeni tjelesno, oni bijehu razdvojeni duhovno. On prinošeše žrtve lažnim bogovima, a ona prinošeše žrtvu hvale istinitome Bogu. Rodivši dijete o kome je riječ, oni mu dadoše ime Panteleon, što znači po svemu lav, jer se pretpostavljalo da će hrabrošću biti sličan lavu. No doci je njemu bi promjenjeno ime u Pantelejmon, to jest svemilostiv. Iz malena mati vaspitaše Panteleona u hrišćanskoj pobožnosti, učeći ga da zna jedinog istinitog Boga, Gospoda našeg Isusa Hrista, i da vjeruje u njega i da mu ugađa dobrim djelima, a da se odvraća od idolopokloničkog mnogoboštva. Njegova dobra mati i učiteljica u mladim godinama svojim otide ka Gospodu. Poslije njene smrti dječko lako pođe tragom očeve zablude. Otac ga često vođeše k idolima i učeše ga mnogobožačkom iznaboštvu. Zatim dječko bi dat u gramatičku školu, a kada se odličnim uspjehom izuči svu svetovnu filozofiju jelinsku, otac ga dade u medicinsku školu jednom čuvenom ljekaru Efrosinu da izuči ljekarsku vještinu. Oštro uman dečko lako shvataše sve što mu je predavano. Pri tome on biješe dobro naravi, krasno rečiv, lijep i na sve je činio vrlo prijatan utisak, a biješe poznat i samom caru Maksimijanu. Jer u to vrijeme Maksimijan boravljaše u Nikomidiji. U te dane biješe u Nikomidiji stari prezbiter po imenu Ermolaj, koji se iz straha od neznaboštva skrivao sa nemnogo hrišćana u jednom malom i neznatnom domu. Sveti Ermolaj nađe povod za koristan razgovor i poče u srcu mladićevom, kao na dobroj zemlji, sejati dobro sjeme riječi Božji. Slušajući riječi svetog Ermolaja, Panteleon im vjerovaše kao istinitima, primajući ih u srce svoje i naslađujući se njima umom svojim. Od tog dana Panteleon je svaki dan dolazio k starcu i nasljeđivao se njegovim Bogu nadahnutim poukama i tako napredovao u poznanju istinitog Boga. Po prijemu svetog krštenja Panteleon ostade kod starca Ermolaja 7 dana Božjim riječima govorenim mu kroz starčeva usta u blagodaću Hristovom. Blaženi Panteleon biješe pun blagodati Božje, noseći unutra riznicu svete vjere. On se silno brineše o ocu svom kako da ga izvede iz idolodemonstva i privede k svjetlosti poznanja Hristova. I razgovarajući s njim, on mu mudro govaraše u pričama. Panteleon se radovaše što je u ocu svom pobudio bar sumnju prema idolima, iako nije uspjela ga potpuno odvrti od njih. Mnogo puta je htio Panteleon da porazbije idole svoga oca koji biješe mnogo u njihovom domu, ali se uzdržaše jedno da ne razgnjevi oca koga po zapovijesti Božje treba poštovati, a drugo očekujući da sam otac poznavši istinitog Boga uzaželi da svojom rukom porazbije idole. Kada učini sveditelj čudo na jednom prosjaku vrativši mu vid, njegov otac vidjevši čudo odmah povjerovao Hrista. Poslije toga sveditelj otac Evstorgije požive kratko vrijeme pa se predstavi ka Gospodu. K svetom Pantelemonu se obrati sav grad sa svojim bolesnicima, napustivši ostale ljekare, jer se ni od koga ne dobijahu tako brza i potpuna isciljenja kao od Pantelemona, koji uspješno liječeše, ni od koga plate ne primaše. Neki klevetnici moliše cara da naredi da pozvu slijepca istinnog Panteleonom. Kada ga pronađeše i dovedoše pred cara, car ga upita: "Reci čovječe, kako Panteleon iscijeli oči tvoje?" Ovaj odgovori: "Prizva ime Hristovo, dotače se oči mojih i ja odmah progledah." I tako saznavši da je sveti Pantelemon hrišćanin, i odmah dovedoše svetitelja i počeše da ga odvraćaju od Hrista. Svetitelj reče caru: "Ako pak hoćeš sada da poznaš svemoguću silu Hristovu, odmah ćeš je vidjeti u samom djelu.
Naredi da ovdje donese ma kog bolesnog čovjeka koji leži na samrtnom odru i od koga su ljekari digli ruke, i neka dođu vaši žreci i prizovu svoje bogove, a ja ću prizvati Boga mog. Pa koji od bogova iscijeli bolesnika, taj neka bude priznat za jedinog istinitog Boga, a ostali neka budu odbačeni. Car se dopade ovaj svetiteljev prijedlog i naredi odmah da potraži takvog bolesnika. I bit donese na odru čovjek koji dugo godina biješe sav uzet i ne mogaše vladati ni jednim dijelom svoga tijela. Tada žreci sadoše prizivati svoje bogove, jedan Eskulapa, drugi Zevsa, ovaj Dijanu, one druge besove, i ne bi ni odjeka ni odziva. I dok se oni trudiše u svojim bogomrskim molitvama, ali bez ikakvog uspjeha. Tada svetitelj priđe odru, pa podiže oči svoje k nebu i stade se moliti. Pošto se pomoli tako, svetitelj uhvati raslabljenog za ruku, govoreći: u ime Gospoda Isusa Hrista ustani i budi zdrav. I odmah ustade raslabljeni i osjeti snagu u cijelom tijelu i hođeše radujući se, pa uzevši postelju svoju odnese je kući svojoj. Vidjevši ovo čudo, mnogo od prisutnih povjerovaše u Hrista, a idolopoklonički žreci škrgotahu zubima na slugu Hristovog. Car se ipak ne držeše na svoje riječi, nego naredi da muče Pantelemona. Naredi prvo da mučenika objese naga na mučilišnom drvetu, pa da mu železnim noktima stružu tijelo i gorećim svijećima opaljuju rebra. Onda mučitelj naredi da se u veliku kazanu rastopi olovo i u njega baci mučenika. Poslije toga mučitelj naredi da se van grada spremi zvjerinje gledalište, pa da mučenik bude predat zvjerovima da ga pojedu, ali mu zvjerovi ništa učiniše. Kasnije ga baciše u tamnicu. Vidjeći da ni na koji način ne može skloniti mučenika na njihovo zlovjerje, car naredi da ga žestoko biju i sastavši ga na ljute muke, osudi ga na smrt. Da mu se mačan odsječe glava, a tijelo zažeže ognjem. Vojnici onda uzeše mučenika i povedoše izvan grada na posjećenje. Dželad priđe i udari mačem svetiteljeva po vratu, ali se mač savi kao vosak i tijelo svetiteljevo ne zadobi ranu, jer svetitelj još ne biješe završio svoju molitvu. Zapanjen vojnici povikaše: velik je Bog hrišćanski. Pa pripavši k nogama, svetitelju rekoše: molimo te, slugo Božji, pomoli se za nas da se otpuste grijesi naše koji učinismo prema tebi po carevom naređenju. Kada se svetitelj moljaše, ču se glas neba upućen njemu, koji potvrđivaše promjenu imena njegova, jer ga Gospod umjesto Pantoleonom nasva Panteleimonom, javno mu dajući blagodat, samilosno prima sve koji mu pribjegavahu u svakojakim nevoljama i mukama. I pozvaše ga Gospod na nebo. Ispunjen radošću, svetitelj naredi vojnicima da ga posjeku, a oni ne htježe jer se bojahu i drhtahu. Tada im svetitelj reče: ako ne islušite što vam je naloženo, nećete dobiti milosti od Hrista moga. Onda vojnici pristupiše i prvo cjelivaše sve tijelo njegovo, zatim narediše jednome i on odsječe glavu mučeniku i mjesto krvi poteče mlijeko. A ta maslina tog trenutka se okiti rodom svojim od dna do vrha. Car naredi da se ta maslina odmah posječe, isjecka, pa zajedno sa tijelom mučenikovim zažeže. Međutim, kada se oganj ugasi, vjenici uzeše tijelo svetiteljevo iz pepela, nepovrijeđeno ognjem, i česno ga sahraniše. S praznikom! Amin.